Kıymadatdağıda ile Şumurdağı Oliyalardan ömür bayandan biraz aytıp ketebiz. Albatta murdağı Oliyalar ömür bayanı da aytkan sözlerde bizlerge ülgü bolat. Oşolardan aytkan sözlerden, kılgan işlerden ibret alsak öte bir jakşı bolat. Bugünkü ayta turgan bayanımız Fuzayl ibn İyaz degen murda bir Oliya ötken. Bu Fuzayl şu Eyam Azam rahmatullahi aleyh'den doğrunda olgan deydi. Bu kişi o algı ömründe karakçı olgan, yoltu sorçu olgan deydi. Toğlarga bekini alıp, bir yerge çatır tigip alıp, iki jakka ötken kervenlerin yolunu tosup, malını tonop, oşontup gün körgen. Özüge oşoğan köp adamlar toktap alıp, jigitleri toktap alıp, jortosorluk kılıp, birok jortosol karakçı olsa da öte adaletli kişi olgan deydi. Tonoganda da bardık malın tonop albastan biraz şol üyge jetkiçeli, üyün nafakasıga jetkiçeli biraz mal koyatılır deydi. Bar tonop albaytılır deydi. Anan bölüştürgende de bardık jigitlerge birde bölüştürüp, özü de oşoların bir ülüşüyle bir ülüş alatır. Allah'tan köp albaytılır deydi. Anan bir gün kerven ketip atkanda şu toğdan çıkıp duran karaçılar körüp kalar kerven. Şu kervenin içinde bir kişi başlığında köp akçalar varken, altınlar varken bu karaçılar kelip kaldı. Töyedögü cüktörümüz, tavarlarımızı alsa da meyli alsın. Men şu akçaların başka jakka jaşıp koyayım, şunu esen aman saktap alıp keteyim üyge dep, toğ aylanıp kaçıp, toğun artda varsa bir çatır turgan eken. Akır oşo çatırga varsa bir kişi oturgan eken. Kel, mey kelin dese biraz amanatın barlı şonu koyup koyayım depti. Ha meyli koy mana, burçeke koyup koy depti. Burçeke koyup turdan kayra çıkıp ketipti. Kayra şeriklerin aldına kelse, veya karaçılar kervendi uğurup, kervendi tonop, koldoğunu baylap, büt tavarlarını urdap alıp ketip kalgan eken. Anan şeriklerin putu kollarını çeçip, ançamsa düşüp kalgan tavarlarını terip, jinap, endi barıp amanatını dalayın dep, kayra çatırga kelse, çatırda bayağı karaçılar bari oşo çatırga oturgan eken da. Kervenden algan tavarları bölüştürüp oturgan eken. O attın, bu akşamda öz kolu menen bularga apkel bergen keminde, devanan gün ümit üzülüp, kaytayın degende, Fuzayl anan, kelever, korkma kelever dep çakırıp kalktır da. Anan akırın barganda, nimeye keldin dese, жаңа amanatıma kelin deptir da. Ana amanatın koygan jerinde turat al deptir da. Anan amanatını alıp çıkıp ketip atkanda, başka karaççılar Fuzayl'ga karab aytatkanda, biz kança tavar bulardan tonasak da şul akçaga jetpeytile. Bu akçanı öz koluna apkel bergen eken, nimege berip jiberdiniz? Bölüştürüp alaylık da degende, jok, bu kişi bana jakşı ümitler menen apkel tapşırdı amanatты. Amanatga kıyanat kılbayt degen ümitini apkel tapşırdılar. Men emi bunun oyunu, pikirin jakşılıkka çıgarayım dep berdim. Sebebi mümkün bizde Allah Teala'da jakşı oyumuz var. Allah Teala bizim günümüz keçiret degen oyumuz var. Bunun amanatga kıyanat kılbay oyunu jakşılıkka çıgarsak, bizden de Allah Teala günümüz keçiret degen oyumuzda Allah Teala jakşılıkka çıgarıp, mümkün günümüz keçiret dep bayağı balanı işini amanatını kolga verip jönötübergen eken da. Anan bir gün dağın bir kervendi urup karaççılar çatırlarına kelip oşo algan tavarlarını bölüştürüp tamak jep alıp turganda anan kervenden içiden bir kişi men barıp oşo çoңдордон bir süйлöşeyinçi mümkün iş bolbosо bir жарым жартылай tavarız katar berer dep anan kim barıptır da. Barsa anan bari tamak jep oturuşat, tavarlarını bölüştürüp alışkan. Selerin çoğunlar kanake dese, kim selerin çoğunlar dese, bizim çoğunuz tege namaz okup oturat deptir da. Anan namaz vakti emes ko dese, nafil okup atak deptir.
Aselerine kelip bunday tamak jebeybi, abet vaktıga, düşkülük vaktıga dese, al oroza deptir da. Bul oroza vakti emes ko dese, nafil oroza karmak atat deptir. Ana men bar akırın, aldıga varıp durup, az-ziddani la yastami'ani dedim. Bul iki karama karşı merse bolboytko dedim. Sen karakçılık kılsan, anan oroza karmasan, tonavçılık kılsan, anan namaz okusan, şunday da bulağı dep, oşol Fuzail'ge aytdım. Fuzail anama karap durup, sen Kur'an okuştu bilesin mi? Dediler, ova Kur'an okuyun bilemin dedim. Ana şul ayet okup verdi, estağfirullah. Ve âkharûne a'tarafû bi zunûbihim, halatû amelen salihan ve âkhara seyyan. Allah Teala Kur'an'da aytıp koygan. Menin ke bendelerim var, jasagan günölerinin oynuga alışat. Жақшы амалдар жасашат. Жана артыдан жаман амалдарды эле жасай берет. Деп мына Алла Таала Кур'анда айтып койгон. Яне жаман амал жасап, артынан жакшы амал жасайт. Ушундайган бенделерим бар деген. Мына биз деле ошондойгон Алла Тааланын бенделери болобуз. Демек, күнөөнү кылсак да биз мойнубузга алышыбыз керек экен да. Moynumuzga alsak Allah Teala keçiretken günahı. Hazırғы учурда кээ-бир адамдарга жолугабыз, мен таптазамын, эч кандай күнөөм жок дейт да. Бирөөнүн акын жебейм, арак ичпейм, урлук кылбаймын, намаз окусуң десе, жок, намаз окубайм дейт. Аны күнөөгө кошпойт. Мен бирөөнүн акысын жебесем, арак ичпесем, урлук кылбасам болду да дейт. Намаз оккандыкты күнөө катарга кошпойт. Аны мойнуга албайт. Ошондуктан адам баласы күнөө кылгандан кийин мойнуга алса, Алла Таала аны күнөөсүн кечирип жиберет экен. Тообага келишинин себеби Фузайл бир күн бир жерде отурса, бир кары ушул аятты окуп кетип аткан экен. Estağfirullah. Alam ya'ni lillezina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de musulmanlarga, mu'minlara karab aytkanda, sizler kançaga çeyin günöөнү жасап, динден алыстап жүрө бересиңер. Тооба кыла турган убагыңар келбедиби? Деп Алла Таала бенделери кайрылуу жасаган Кур'анда. Ушул аятты окуп кайталап кетип аткан экен. Фузайл ушул аятты окуп туруп, угуп туруп, укканда ушу жүрөгүгө найза сайлагандай сайылган экен. Бул аят кудум эле мен өзүм айтылып атат. Мен качантан бери ушундай каракчылык кылып, жол тосорлук кылып атам. Эми мен тооба кыла турган убагым келбедиби? Tooba kılışım gerek. Kançaga çeyin şutup jüremін. Bardı bir күчтүү өлүп кетсем, дозок төргө түшөмүн го. Болду эми кайтышым керек деп анан тообасына келип, болду эми деп кетип атса, бир үйдө түн жарымда анан кербендер отурган экен. Тургула жөнөйлүк. Салкында кетип калайлык десе, бири айтыптыр. Жок, түндө жолго чыкканга болбойт. Фузайл каракчы жолдо тосуп турат. Тоноп коёт. Деп bir-birге сүйлөшүп аткан экен. Ана Фузайл айтыптыр. Ошол каракчы Фузайл, силер корккон Фузайл мен боломун. Мен тообама кайттым. Коркпостон кете бергиле. Кошумча мен силерден эгер тоногон акчаларым болсо, айткыла азыр төлөп беремин депти. Анан ошол жерде кимдин анан карзы болсо, тоногон болсо айтып, баарын төлөп берген экен. Эртеси анан шаарга чыгып, ким менен карзы болсо айсын төлөп беремин деп көпчүлүктөрдүн карзын төлөп берген экен. Анан бир жөөт келип анан кийин менен да карыздарсың, менен да тоногонсуң, менен да акчаларын төлөп бер дегенде Фузайлдын эч кандай акчасы калбай калган экен ошол учурда. Анан мен болгон малымды ар кимге берип түгөтүп койдум. Эми сага бере турган малым жок. Men özüm dile bereyim kul kılıp. Özüm diştetkin deptir da. Bolup dur, abdan jakşı olar. Men seni ömürgün ahırga çeyin işletem, kul kılamın deptir da. Hani yük alıp barıp alıp anan kim eşigin aldığında oşol jöğüttün. Bir toğ olup üyülüp kalgan kum var eken da. Aytır, uşul kumdu sen tegizdeysin çaç. Bugün geçin şul deptir da. Endi al kumdu 1000 adam bolsa da misal bir күндө чачып тегизделбей турган жер экен да.
Ana Fuzayladan keyin şu qarzdan qorqqanlık sebepten kumdu çelekке salıp alıp iki jaqa taşıp çaça veripdir. Tün jarına bir vaqt Allah Taala kudretine bir şamal жүрüp, oşol kumdu iki jaqa uçurup, çaçıp tegizlep taşlagan eken da. Al jööt ertemenen turup qarasa, eşinin aldığı kum çok, tegiz bolup turat. Jöötenen taң kalıp, demek bu kişi bir Kuday nazar salgan kişi bolsa kerek, dep anan keyin akırın aldına gelip, sen baribir bu işti atkardın kutularında oylap oğun, menden kutulbaysın sen. Qarzını tölemençe kutulbaysın depdir. Bul dele jöötten sınoo bolup atkan eken da. Al jööt Tavrat kitaplarını okuytken, Tavrat'ta şuntu ugatken da, kim çınığı çınçıl tova kılsa, oşol uçurda kolun emnege tigise, oşol nese altın bolup kalatken da, altın aydanıp kalatken da. Tavrat'ta şunday kabar bolgan eken, uqqan eken da. Ana bunu sınaş üçün, Fuzayl sınaş üçün aytıptır. Bir başlıkka toprak salıp gelip, şunday tüşökme astaga koyup, şu toprakta algan. Eğer altın bolup çıksa, kutuldun menen. Yok toprak bolup çıksa, baribir ömrün boyu sen mağa kulsun deptir da. Anan Fuzayl şunday kolunu salıp başlıkka tigizgen eken, başlıkta suurup çıksa, tolu altın çıkkan eken da. Bar altın bolup kalgan eken. Al jööt anı körüp, bu çınığı tova kılgan eken, tova kaytkan eken. Demek, bu senin dinin çın eken, Tavrat'ta bu sözler aytılıngan, men de sana koşup musulman boldum dep, qarzdan keçip İslam'a kirip ketken eken da.